Hang ne po mo nang su barabor ngaya chkani kasnang ngale chepo nong budum ngale chepo nong riat bakum ta tete ngajuyeng banpe ye kajing ithiang ngajing itanat jonga di kasnang mo nang su tinga snow ba phiwan yo ngani kapor kadi kejaka ka pengat ba kadi kejaka ka ba itanat ni sokuman shibon ru banyu I ba omtang na po mo nang su ngait na keleng kisnang phiwan ha na kapor ban ngait khamtam ngani kasngi Omde behiwan tungwan yaw wan hat unon siw berterah behiwan ru bersnap ya kajing pensyai haka bidai kajing ijit kajongi yaw MP sa Lok Sabha baro filiatep kajing jit yaw MP na po kasilong kanlong kakat kendai terik jong uni ubna ubanwan bat nakaseng VPP kemala batai bak marbut ngila penyeng yawai ru khrau perkhat urustan urus campang Balita ilong Dr. Ricky AJ Singkon. Lese na preng jong hiki pai ba fin sngau benut. Hika ban keli komno Dr. Ricky imuan pat habai dei kortong. Tendai namar ba ya ban lek keleng ki jaka kan kapor bangilong mitingi neru ya ban lek segui dei ki jaka tendai ngisok komen pat bai lawan iba adan. Te AI ini Dr. Ricky Singkon. Oba hiki pai ba dapo mo langsu. Napo nginyong napo nongriat bakisnong kibamajan kibahab apo ka Rambrai jengam konstituensi badanru kibahab apo ka Motar Rashan bila aban keli uai uni Dr. Ricky AJ Singkon maka abanya tu yapi amdai ba ilong tong nohikai hangtai apo nehu hakini ki abu frasnam andai ulong ru ukna skol ubastat hagapor ba ile matric ilawan naka first division Nanta ila peteng kajing pulih kajong I haka kelas 12 barakatu kapor ki khot ka PU haka commerce ilawan naka first division but ilayo aru haka top 10 nakaba iwan haka kadran ka balai Nanta ilalek pulih aru ya ka bicom but ila pas bicom ru haka first class ilayo aru haka top 10 ilalek pulih ya ka master degree but ilayo artli ki degree haka master degree Kisamla pule nuhu, kisamla pule college ki tibha. Banyo artli ki degree, haka master kamdai ka basok. Ila pendap ya ka MA economics, bat ya ka MCom rukumju. Bat kaduk ila yo ya ka nam PhD. Mo, takadang isa khot ini doktor.